Menteri Rang Bado Keri India Narendra Modi uloong bakajingete hapreng India bagi United States kalong kebakongsan na kementa kalawe jong kesensya pajba. Habai jingkran hak US Congress ne kesni Modi uloong bagi United States kedai kesensya pajba ka berim tam bagi India pat kedai kebahe tam. Hanin kemit Menteri Rang Bado Keri India Narendra Modi bat Presiden ke United States Joe Biden kila penlong ya kejengakran hapreng ki ari hak White House ha Washington DC. Hakasngi bakhatu jong kejengalang G20 Labour Summit ka baar sngi hapatna la penlong ya shibon teli kejengalang. Ki delegate kila yameru halor ka draft statement halor ka jingsong shngan hak imlang salang hak leng ka perthai ki kenthai bat kalawe jong ki kam ki jam. Menteri Ketnat ki Kampoi Amit Shah ula lecture Jammu and Kashmir hanya kesengi nak benta arsengi hakaba un supply bat bu mau nong rem nak benta shibun teli ki project penroi ha asam ke jingslei ka bujur kelakta ya palat sau lak dai pesan hajar ngut ki brio ha ki apo atli ki district kumbashi hajar lais pa 100 teli ki shnong bat san pupra teli ki revenue circle ki la shakta nak daw jok jingslei kabala penjulor ru ya khatsau hajar khnai pui hektar ki chakarep hakaleng ke jilla